amahoro y'Imana kuri wo bana tunyuze kuri zicano zacu zombarizo TV show ndetse n'agasabo news 24 ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Gusa nimba uri mushya hano no gushikaza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba ukunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka ndetse wanakanda like ukadusangiza ibitekerezo byanyuze hasi muri section ya comment. Reka ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Amakuru nkuzaniye muri aka kanya ndakubwira ko abatekinisiye b'u Rwanda n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranije ku mushinga amasezerano y'amahoro agiye gusinywa. Intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya ku mushinga amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinyana ku mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Ni mu gihe President Donald Trump wa Leta z'Ubumwe za Amerika yagaragaje ko akwishimwe rya Nobel rihabwa indashyikirwa mu guhanira amahoro ku isi. Ibi yabitangaje kubera guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu yagiye ahuza byari bifitanye amakimbirane yabigejeje no ku ntambara. Ngayo nguko ayo niyo makuru yo kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru. Nguhaye ikaze bana natwe guhera kuri uyu munota kugira ku munota wa nyuma iyi nkuru irangiye. Nguhaye ikaze. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Ndakubwira ko intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya ku mushinga w'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinyana mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Aba batekinisiye bateguriye uyu mushinga i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi itatu baganira imbona nkubone. Ibiganiro byabo byibanze ku nyungu Kigali na Kinshasa bihuriyeho, by'umwihariko mu nzego zirimo politiki, umutekano w'igihugu ndetse n'ubukungu. Kuwa gatatu tariki 18 Kamena muri mwaka turimo nibwo bashoje gutegura inyandiko y'umushinga wari amasezerano mu muhango uyobowe n'umunyamabanga wungirije wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya politiki yitwa Alison Hoka. Abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko atewe ishema no kuba yarayoboye ibiganiro byateguriyemo uriya mushinga wagaragaje nk'intambwe iganisha ku mahoro arambye. Yagize ati ntewe ishema no kuba nari nyoboye ibiganiro by'amahoro by'iminsi 3 byabaye umusaruro wo gusinya inyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mu cyumweru gitaha turateganya kwakira ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku itariki 27 Kamena. Hazasinywa amasezerano bikazakorwa n'umunyamabanga wa Leta Marco Rubio dufatanije turi gukora ngo tugere ku mahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere. Uyu ku ya 27 Kamena nibwo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda na Therese Wagner Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazashyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro bazasinyira imbere ya mugenzi wabo wa Amerika Marco Rubio. Umushinga w'amasezerano y'amahoro abatekinisiye b'u Rwanda na Kongo bateguye wubakiye kumbanziriza amasezerano ibihugu byombi byasinyanye ku ya 25 Mata muri uyu mwaka turimo 2025. Mu byo impande zombi zemeranije harimo ko buri gihugu kigomba kubaho ubusugire bw'ubutaka bw'ikindi gihugu no kubuza imirwano, gusenya, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta, gushyiraho urwego rwo guhuriza hamwe ibikorwa by'umutekano ndetse no korohereza impunzi n'abavuye mu byabo gutaha. Hari kandi korohereza ibikorwa by'ubutabazi no gushyiraho gahunda yo kwishyira hamwe k'ubukungu bw'akarere. Uyu munsi ni intambwe ikomeye, ni intangiriro ariko ntabwo ari iherezo, gushaka uburyo tugarura amahoro muri Kongo. Ariko rero hari ibibazo by'umutekano i Goma n'ahandi muri Kongo. Kuri twebwe ikihutirwa ni ukurengera uburenganzira bwa muntu. Gusinya amahame ni ikimenyetso no guhamya yuko dushaka amahoro. Mu minsi yashize akanama k'umuryango w'abibumbye kemeje icyemezo 2023 kigamije amahoro bijyanye no ko ingabo z'amahanga. Uyu munsi turavuga ibibazo nyabyo, umuzi w'ikibazo, hagamijwe kugera ku mahoro arambye. Mbere na mbere ikintu cy'ishingiro tuvuga ni umutekano no gucyura impunzi. Byongeye kandi turaganira uko twagarura amahoro mu karere hagati y'igihugu cyacu ndetse n'uburyo twakorana n'abikora bo muri Amerika. Icyo duharanira nuko akarere kaba gafite amahoro katarangwamo amakimbirane n'urugomo.
dukoreye hamwe akarere kacu gashobora kuba inkomoko y'amahirwe n'ishya n'ihirwe ku isi. Gutangaza aya mahame shingiro birafungura imiryango ibigomba gukorwa kugira ngo tugere ku mahoro, birija umurongo mugari ibyatangijwe na Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango w'ubukungu w'amajyepfo hagamijwe gushaka amahoro ndetse n'ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Qatar nka kimwe mu bihugu biri guhuza u Rwanda na Kongo mu biganiro, nayo yitabiriye ibiganiro impande zombi zari zimazemo iminsi mu rwego rwo kurikirana ko bihura neza na gahunda za Kigali na Kinshasa zigamije ibiganiro n'amahoro mu karere. Usibye isinywa ry'amasezerano y'amahoro riza mu mpera z'uku kwezi, Amerika ivuga ko initeze ko Perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo bazahurira i Washington mu rwego rwo gukomeza guteza imbere amahoro, ituze n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko akwiye ishimwe rya Nobel rihabwa indashyikirwa mu guhanira amahoro ku isi kubera guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byari bifitanye amakimbirane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 18 Kamena yasobanuye ko intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zumvikanye ku ngingo zikubiye ku masezerano y'amahoro azashyirwaho umukono ku 27 Kamena muri uyu mwaka turimo 2025 nyuma biganiro byazihuje by'iminsi 3. Perezida Donald Trump wa Amerika yatangarije ku rubuga rwa Truth Social ko yishimiye gutangaza ko we na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio bateguye amasezerano y'amahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yo guhagarika intambara imaze imyaka myinshi yaguyemo abaturage benshi kuruta izindi ntambara azajye zibaho ku isi. Yagize ati abahagariye u Rwanda na Kongo bazaba bari i Washington kugira ngo basinye amasezerano. Uyu ni umunsi mwiza kuri Afurika kandi mu by'ukuri ni n'umunsi mwiza ku isi. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko nubwo agiye gufasha u Rwanda na Kongo kubera kugera kuri iyi ntambwe, akaba yarahagaritse intambara y'Ubuhinde na Pakistan, ahagarika intambara ya Kosovo na Serbia ndetse n'andi makimbirane hirya no hino, akwiye guhabwa ishimwe rya Nobel. Muri iki gihe intambara zangakishije isi cyane n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara imaze imyaka 3 ndetse n'intambara ya Israel na Iran yatangiye mu rukera rw'itariki ya 13 Kamena muri uyu mwaka turimo wa 2025 kubera ubwumvikane buke ku mushinga wo gutunganya ingufu za nucleaire. Trump yatangaje ko ashaka ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bijyana amasezerano y'ubumwe ya Abraham Accords ashobora kubifasha kugera ku mahoro nyuma y'imyaka myinshi aka karere kabamo intambara z'urudaca. Mu mpera za Mata 2025 mu ntara ya Kashmir ihuriwemo n'Ubuhinde na Pakistan hadutse intambara yaturutse ku bitero umutwe w'inyeshyamba zishamikiye kuri Islam wagabye ku gice kigenzurwa n'Ubuhinde. Ubwo izi nyeshyamba zari zimaze kwica abaturage 26, igisirikare cy'Ubuhinde cyagabye ibitero bikomeye mu gice kigenzurwa na Pakistan byawe izina rya Operation Sindol, gisobanura ko kigamije gusenya ibirindiro by'umutwe w'iterabwoba. Ingabo z'ibihugu byombi zahanganye bikomeye zifashishije imbunda zirasa kure, misile ndetse n'indege z'intambara. Tariki ya 10 Gicurasi zemeranya ku gahenge nyuma yo gutakaza abasirikare benshi kuri buri ruhande. Ku ya 20 Kamena leta Pakistan yatangaje ko yatanze Trump nk'umukandida muzatanira ishimwe rya Nobel kubera uruhare yagize mu guhoshya umwuka mubi wateje intambara yanganishije Pakistan n'igihugu cy'Ubuhinde. Gusa Trump ntiyahiriwe n'ishimwe rya Nobel. Icyo gihe ishimwe ryahawe umunyamakuru Dmitry Andreyevich Muratov wo mu Rusiya n'uwitwa Maria Lesa wo mu gihugu cya Philippines. Niko bw'uruhare rukomeye bagize mu guhanira uburenganzira bwo kuvuga no gutanga ibitekerezo. Mu mwaka wa 2024 umudepite Claudio Taney wo muri Amerika no yatanze Perezida Trump nk'umukandida mu ishimwe rya Nobel ashingiye ku ruhare yagize mu guhuza Israel na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, agagaza ko amasezerano impande zombi zagiranye yazanye amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushime cyane uba natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukana kuri AM TV show na Gasabo News 24. Shalom 24.